Tšea ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Rakgwebo wa ANC wa ka North West, Suleiman Karim, o tla swanelwa ke go gadikwa ka dipotšišo Komisheneng ya Madlanga go SARS, morago gore kgorotsheko e phaele thoko kgopelo ya gagwe. If I think there is wrongdoing, I raise it. I'm not paid to keep quiet, put things under the carpet, hide it away. Leloko la Palamente la DA, Diane Kola Barnett, o phaetše thoko ditatofatšo tša Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi tša gore o hlapeletše mošomo wa bohlodi ka go bolela tshedimošo ya bona phatlalatša. I am the man for the job. I am the man to be the mayor of Johannesburg. I'm very decisive. Motlatša mopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o re o tla leka ka mešogo fela go tsorama setulo sa bomeyara. Thobela, nako ya go losolela ditaba ke yona ye. Ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlano. Mohlankedi mogolo ka sephodiseng o bolela gore Vosmusi Cat Matlala yo go dumelwago e le leloko la setlhopha sa digongwana tša bosenyi ke molekani wa gagwe yo lerato la bona le senago boitlamo ka maano a go širela dimpho tšeo a di hwetšago go tšwa go CAD gore di se bone bjalo ka tefo ya bomenetša. Go le bjalo, komišene e bone seo e le tlhare sa ntšhirela ka ge bohlatse bja gagwe bo tekateka. Brigadier Rachel Macheng yo a bapetšego karolo e bohlokwa kontrakeng ya diranta tše dimilione tše 360 yeo e abetšego yo go latofatšago le leloko la segongwana sa bosenyi Vosmusi Cat Matlala mo go latofatšago gape gore o ile amogela mpho ya mašeleng go yena Cat yo go boletšego ge a be a na le kamano ya marato le yena. The romantic relationship was well known to people close to my circle, and it is an open secret that we were in an on and off relationship. Ditatofatšo tše di tla morago ga dipoledišano tša bobedi Matlala le Macheng tšeo di laetšang bobedi bjo bo boledišana ka mašeleng le ka mokgwa wa seprofešenale e fela go bo go sena le taetšo ya gore bobedi bjo ba maratong. To me, a huge doubt is cast upon this idea that you and Mr. Matlala had a romantic relationship. The very fact that you did not use any terms of endearment suggests to me that you were not romantically involved. What do you say? I don't agree, Commissioner. People can go out and investigate around my circle, and my circle is very big. They will be able to confirm this relationship. Bohlatse bja Macheng bo ile bja fetlekwa ge a be a palelwa ke go ikarabela gore goreng a be a na le kgahlego go ditefelo tša Matlala tšeo di bego di lebišitše go mogwera wa gagwe. Macheng o ikarabetše ka la gore o be a nyaka Matlala a lefe sekoloto seo a se kolotago mogwera wa gagwe e fela komišene e dumela gore o bile le kgahlego ka ge e be le mašeleng ao a kolotago ka ge a mo thušitše go hetša kontraka ka lekaleng la sepodisa sa Afrika Borwa. Le ge go le bjalo, Macheng o be a gana a sa metše mare. Komišene e tla tšwela pele. Kgopelo ya ka pela ya kgorotsheko ka rakgwebo wa ANC wa ka North West, Suleiman Karim, e tlošitše lenanong la kgorotsheko. Kahlolo yeo e filwe ke moahlodi wa kgorokgolo ya tsheko ya Gauteng, Dennis Fisher, yo a filego kahlolo ka metsotswana ya ka tlase ga ye 10. Karim o lebile kgorotsheko bekeng ya go feta ka potlako fao a bego a nyaka go thibela komišene ya Madlanga go mo gapeletša go fa bohlatse go SASSA. Maphodisa a nyakišiša molato wa maitekelo a polao morago ga go hlaselwa ga Weandre Pretorius yo leina la gagwe le kgabotšego dinyakišong tša komišene ya Madlanga. Pretorius o phologile morago ga gore sefatanaga sa gagwe se šašarwe ka disefako sa dikono tše 16 ke banna ba bararo bao ba mo lebilego mo pele ga ngwako ka Boksburg morago ga iri ya senyane mesong.
Viandre Pretorius o phulogile sefako sa dikolo ka leshobana la Nalete. Mokomishenara wa maphodisa General Tommy Mthombeni o be a le gona lefelong la tiragalo le ba forensiki nakong ya ge ba lekola lefelo la bosenyi tekano ya diiri-iri. There was a vehicle which moved towards his vehicle as he was stopping in front of the gate. And suddenly this particular vehicle started shooting. While started shooting, his indication is that he tried and then to move out of the car and then he hid. Leina la Pretorius le boletšwe ke Hlatse D e le go Marius Merwe ka khomišeneng ya Matlanka pele ga ge a tla bolawa ngwagola. Pretorius go be go a le magareng ga bao ba tatetšwago ka go latlheleng setopo sa Emmanuel Mbense ka letamong la Brakpan ka ngwaga wa 2022 ka ditatofatšo ke taelo go tšwa go bahlankedi ba lekala la sephodisa sa Ekurhuleni. Molato woo o nyakišwa ke lekala leo le nyakišago tshwarompe ya maphodisa go ba IPID gomme o setse o rometše go lekala la bosetšhaba la botšhotšhisi go tšea sephetho ka ga kgonagalo ya go sekiša bao ba amegago. We've heard about the incident and we are certainly being kept abreast of developments. I don't want to talk too much about the detail because it's not quite clear yet what happened. But I should say that Mr. Pretorius is not for the moment in the Commission's sights, and he certainly had not approached the Commission. Maiteko a polao ya Pretorius a latela a Brown Mogotsi ka Nofemere ngwagola. A go batho ba ba setse go ba golegile go fihla ga bjale. Pijana re botšišitše gore na ke magato afe ao mmušo o ka tšeago go thibela matšhošetši le dipolao tša dihlatse le bahlaba mokgoši ba bosenyi ka mononageng. Letlakaleng la Facebook Allen Mabotja o re nna ke re go mmušo o swanetše go kgonthiša gore dihlatse ka moka le ba malapa a bona ba hwetša tšhireletšo ya maemo a godimo. Maselo yena o re mmušo wa bosetšhaba o swanetše go potlakiša melato ntle le go tšea sebaka e sekwa gore dihlatse di kgone go phologa. Letlakaleng la X Lesiba Masola yena o re nna ke rata ge ba ka tšhireletša bošego le mosegare ba sešuti. Khoni Mashaba yena o re ke nagana gore batho bao ba amegago mo bosenying a ba golegwe ka lebelo la mmutla. Leloko la Palamente la DA Kgola Barnard o ganeditšwe ditatofatšo tšeo di dirilwego ke mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi gore o šaeditše lekala la bohlodi ka go phatlalatša tshedimošo ya lona. Kgola Barnard o be a neela bohlatse bja gagwe pele ga komiti ya nakwana ya Palamente yeo e dirago dinyakišišo mabapi le bomenetša go tshepedišo ya tša toka le molao. Go tšeo Mkhwanazi a di utullotšego o bolela gore ebile go hloka maikarabelo ga Kgola Barnard ge a phatlalatša tshedimošo ya lekala la bohlodi go ena le go lebiša dingongorego tša gagwe go komiti ya mohlakanelwa ya bohlodi. Kgola Barnard o re tshedimošo yeo e ngangišwanago ka yona e be e šetše e tsebwa ke setšhaba gomme o tšere kgato ya go kgopela molekodi pharephedi wa bohlodi yo a fegilego mošomong go nyakiša ditatofatšo tša bomenetše ka lefapheng la bohlodi. If I think there is wrongdoing, I raise it. I'm not paid to keep quiet, put things under the carpet, hide it away. That's not the job of any MP. And I believe truly that I did the right thing. O ile a gadikwa go ya pele. That decision says a classified information that is in the public domain does not lose its classification. Do you perhaps now see that the fact that you say this information was in the public domain does not really make any solid document? My response would be classified when, by whom, under what level. As a member of the Police Portfolio Committee, there was no reference to any classification of anything. Kgola Barnard o ile a botšiša gape ka kopano ya babegi ba ditaba ya Mkhwanazi ya July 2025. He expressed a frustration that what I've told Parliament, what I've told the public, it doesn't seem to have landed. So I'm taking this unusual step of, almost like I know it's been criticized, but appearing almost in paramilitary style before us. Yes, I think
Some people have welcomed what was done. Some people have criticized it, saying it looked as though the country was under siege or having a coup. Ga komiti e dutse itukišetša go phetha modiro wa yona ka la 20 kgweding ye e sana le matšatši a mabedi fela ya go swara dipoledišano tša dihlatse. We are still in engagements with Mr. Brown Mokgotsi and Mr. Paul O'Sullivan within the framework of or the directives that the committee has given. So for next week, Tuesday and Monday, in the event that we are still unable to get either of them, or because I saw General Vuma has also submitted a draft affidavit. Komiti ya Palamente e tla kopana gape ka la bobedi. Madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego kgorokgolo ya tsheko ya Johannesburg e šutišeditše molato wa polao kgatlhanong le rakgwebo ka tiiso molefe go la 12 kgweding ya Hlakola se se diretšwe go dumelela go utullwa ga diteng tša dokete le tshepedišo ya pele ga tsheko. Leloko la digongwana tša bosenyi bo bo beakantšwego le tšweletše mmogo le balatofatšwa ka lona Michael Puletau, Tiego Mabusela le Musa Kekana ba lebagane le ditatofatšo tše mmalwa go akaretša maiteko a polao go bolaya le go ba le dithunya tšeo di sego molaong. Ditatofatšo tše di amantšhwa le go bolawa ga Oupa Sefoka yo bego a tsejwa ka la DJ Somebody go ya le ka botšhotšhisi bohlatse bjo bo tšweletšwego bo sepetšana le dibetša tša bogale tšeo di šomišitšwego polaong ya DJ Somebody le ba bangwe ba bahlankedi bagolo go akaretša Hector Buteletsi yo a bego a tsejwa ka la DJ Vintos, Don Tindlane le Armand Swart. Motlatšamopresidente wa mokgatlo wa Patriotic Alliance Kenny Kunene ebile e leng kgetheng wa bomeyara toroponkgolo ya Johannesburg o re o tla leka ka mešogo fela go tsora masetulo sa bomeyara go letetšwe phenkgišano e kgolo dikgethong tša mebušo selegae fao batho ka bontši ba ikemišeditšego go tsora masetulo sa bomeyara ka toroponkgolo yeo ntle le mathata a go toroponkgolo ya Johannesburg a lebanego le yona. Kunene o bolela gore o tseba seo se tlhokegago gore toropo ye e be maemong ao a kgatlhišago. Mošomo wa godimo masepaleng wa toropo ya Johannesburg o tla bolebeletšwe ka mahlo a mahwibedu ga badudi bao ba tla ba voutelang kgetheng ba moratago dikgethong tša selegae tše di tlago. Motlatšamopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o dumela gore ke motho wa maleba yo a swanetšego ke mošomo o. O ile a lwantšha go bušetša ga meago e thupilwego go kgoboketšwa ga letseno le bafaladi bao ba tsenago ka mo nageng ntle le mangwalo ge a be le lesolong la gagwe la bonkgetheng. Kenny Kunene o dumela gore o tla fenya. I am the man for the job. I am the man to be the mayor of Johannesburg. I'm very decisive, and I understand that you need to deal with the cause of the problem, not the effects of the problem. Kunene o ganetšane le ditatofatšo tšeo di rego yena le mmeyara wa Johannesburg Tata Morero a banošane metsi ke sebaka ipiletša gore Morero a itokolle mošomong. I don't have personal beef. Even if it were there, I wouldn't put it in the way of governing. Kunene o re o holofela go rarolla mathata a go ama dipese tša Rea Vaya tšeo di tsebagago ka BRT kgauswinyana. Tshepedišo e amile go banamedi ba bangwe ba go tšwa Soweto e emišitšwe ngwaga go feta ka morago wa gore baotledi ba babedi ba dipese ba bolawe le gore go tlhoka lethabo go tšwa go mekgatlo e mengwe ya dithekisi ye e bolelago gore dipese ga se tša engwadiša ka go latela tshepedišo ya maleba. I am the one that stopped feeder buses. How could I do that when I have actually launched 45 feeder buses? So then the engagement started with the Taxi Association again, and I'm hoping that we will finalize them soon. Go sa le bjalo mokgatlo o ile wa naganiša ka dipheng tša ona tša morago bjale ka masepaleng wa George o re o lebeletše go thopa dikgetho tše dintši ka nako yeo e tlago. Kenny Kunene o ile a bueletša gape gore ga a na le tswalano le e tee le katiso molefe yo a latofatšwago ka polao. Kgorokgolo ya tsheko ya Northern Cape ya tlholetše monna wa mengwaga e 14 yo a thuntšitšego le go bolaya mosadi wa gagwe wa peleng mengwaga e 30 kgolegong. Alberto Matthews o bone molato ka go bolaya Mandy Bailey kgweding ya Mantholo ngwageng wa 2023. Molato yo o tsene legaeng la mohu Bailey a mo thuntša go šoro le ge be a na le taelo ya tšhireletšo kgatlhanong le yena. Ba lelapa la motšwasehlabelo Bailey ba e mollogile ka moraga gore moahlodi Tani Oliver
a latlhele modirabošola bjo Alberto Matthew mengwaga e 20 ka molato wa polao go balwa gape le mengwe ye 10 molatong wa go šupa ka sethunya go maloko a 2 a lapa la Mohu. Bana ba Mohu Bailey ba re e be ba goga ka gara molatong wo o gagabile go tekano ya mengwaga e 2. For some reason, I thought my mother would come back after the sentencing, after we fought so hard, because this required so much strength out of me that I didn't think any human was possible of possessing. It was hard. It was the worst thing I'd ever had to go through. But we are done. We are at the end of the road, and I am thankful. I need to digest everything. There is a mix. It's a mix of relief that this long and winding and painful journey that we've been on is over. It is a mix of justice that has prevailed. We are very happy with the outcome. Mandy will not come back. That is the only reality. But at least we can start with the healing process now. Bao ba bego ba eme ba lapa nokeng letong le ba amogetše katlholo yeo. The smile on my face despite the tears we cried today, and for the past 2 years, we are grateful, and I am happy with the justice system. The sentence he was given was more than what I expected. Ba lapa ba holofela gore katlholo ye e tla romela molaetša o maatla go ba šomišago dikgaruru tša bong. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ge jese e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo jese le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše. Bagešo di felela moo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa taba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa. Go latela kakanyo ya maemo a boso le wešo Mashibe Kganyago go šegofetše šalang. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegombo a ke re lebeleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ge re lebelela jalo go na le kgonagalo tša dipula ge re lebelela gona go la Eastern Cape go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 go tsenelela gona go la Bloemfontein le gona gagolo le go la KwaZulu-Natal go bonagala go tla bone le kgonagalo tša dipula ge re lebelela jalo go la go sasa go bona go santšane go tla be le kgonagalo tša dipula go tsenelela gona go la Bloemfontein, Freistata go tsenelela gona le la KwaZulu-Natal go tla be go ntše le kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 60 bogareng ba naga le gona go tla be go ne le kgonagalo tša dipula ka diperesente tša 30 ba re lemoša gore go tla be go na le kgonagalo tša dipula tša maatla ka dibe ba kakanyo ya boso ge re lebelela gona go la Eastern Cape go tla be go ne le dipula tša maatla ka dibe go ne le magadiba a ke re tlhokomeleng le gona go la KwaZulu-Natal go tsenelela gona le go la Freistata le dikarolong tše dingwe go la Northern Cape go tla be go na le kgonagalo tša dipula ge re lebelela jwalo go sasa ba re lemoša gore dipula tšela di santšane di le gona ge re lebelela gona go la Motse Kapa Bohlabela le go tsenelela gona go la KwaZulu-Natal mmogo le gona go la Freistata dipula di tlabe dintši di le gona ge re lebelela go sasa temperature tša rena ge lebelela gona go la Gauteng go lebelela go tlabe gone go ntše go ne le dipula go la Gauteng ka tše 30 go tlabe go fiša Pretoria ka tše 30 Bronkhortspruit 32 le gona Vereeniging ka 29 go la Limpopo go sasa ge re lebelela jwalo ge re lebelela gona Thohoyandou go tlabe go pipile maru upea go fiša ka 30 Phalaborwa 33 ge re tsenelela gona go la Polokwane Seshego le ga Matlala pane le gona ga Mashashane 30 ge re lebelela diphagane ga Phatla le gona Mamune ka tše 32 ge re lebelela jwalo Bekkersfort 29 ge re lebelela jwalo gona go la Mpumalanga go la go sasa Mashishini Sikhukhuza go tlabe go ntše go fiša le gona 34 Mbombela 30 Sekunda le gona Kinross go tlabe go na le kgonagalo tše dipula ka tše 29 go provinceng ya KwaZulu-Natal dipula tšela di santšane di le gona re belela gona Ulundi le Mnambithi ka tše 30
tshelela le gona Durban ka tša masometharopedi ga lebelela go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa go lebelela dipula di sa le gona re lebelela mthata le tlabe le tsene ka marung le gona go ntse go na le mesarasarana ka tša masometharo kwa Nojoli ka tša masometharo re lebelela Western Cape go la go sasa le gona dipula tšela di santšang di le gona go Beaufort West upwa go tla fiša ka tša masometharo 4 re lebelela gona gore go Cape Agulhas ka tša masomepedi tlhano ga re lebelela jalo gona go Northern Cape go la go sasa Kurumane go tla bontse go na le dipula Kimberley masometharo tlhano re lebelela le gona Calvinia ka tša masometharo tshelela Freistata go la go sasa le gona dipula tšela di santšang di le gona Frankfurt ka tša masometharo tee Bloemfontein masometharo tharo Northwest go la go sasa le gona dipula di tlabe dintše di le gona re lebelela gona Mahikeng ka tša masometharo pedi Taung ka masometharo tlhano go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke leberile nako ya lena e leng ka dimileng yona ke re ga e be boroko.